rekao, Neil Simon je to izjavio, da postoje dva zakona u svemiru, a to je zakon gravitacije i to da svi ljudi vole talijansku kuhinju. Za razliku od tradicionalnog načina pripreme pesta genovesa, ja bosiljak uvijek prvo blanširam da spriječim oksidaciju listova, a time i promjenu okusa i boje pesta s vremenom. Inače, i prije Italije sam ja voljela uvijek tjesteninu, a onda tamo mi je bio raj, naravno, jer skoro svaki dan smo jeli tjesteninu. A pogotovo u studentskom životu to su bile improvizacije onako fenomenalne, zato što, naravno, bilo je malo novaca, a velika glad. I tu su Talijani genijalni. You have to be careful. It's better at the end. Salt, because the cheese can be very salty. Pesto genovese koristim u jelima isključivo ljeti, kad je moj vrt pun predivne zelene boje bosiljka. Italija me definitivno, s obzirom da sam tamo živjela 7 godina, u tom kulinarskom smislu jako definirala i dalje imam taj način na koji Italijani sebi postavljaju te obroke, a to znači da je uvijek nekakva pašta, rižoto ili neka jela tog tipa. Naravno da tu sad treba tehnički to odraditi da sve sjedne kako treba. I to je ono što je meni, recimo, zanimljivo u toj kuhinji. Da jednostavne stvari digneš na tu razinu gdje mogu biti vrhunske. It's very important to me have nice color, because we eat also with our eyes. Yeah.